impamvu ntanakuzanira she she wagize ikibazo ni wowe wamutumye ciza bino bintu ahubwo uko mu muronsi bica byoroha nta kindi nari nkenerega yari uwo mubebe nyene sawa oya ahubwo je ngenda ndabikora ubu nyene mwe mube pray gusa nta kindi ndabasabye nkumumara amazi munkorera akazi neza nkuko nako basabye sawa ubu nyene yego ndashobora kwatingara Nibiki? Brandiro uragwaye? Ndakuguriye paracetamol Brandiro. ubure paracetamol nakari yicene ko nigomba kuvyara Ngo ndakujane kwa muganga bazi. ndakuriye nisinine ko mumerekeza kwa muganga mumagarira senge Ndandine tugenda ndaguherekeze je nkiri ngaha. sinababwiye ko ntiheneye abantu bari seriye mu bintu mu kazi kiwanje ubu rero uraje kumbwira ngo umwana baramutwaye kandi wari uzi neza ko byose dutanguye kubikora muri no mwanya senge wanje ari ngaha ushaka ko munkwegera mwebwe urazi komeze tubatevye ko umwana ataravuka sivyo kugira ngo jewe ngende niga ukuntu habone kuyundi sivyo yego mbateze yombi Afande narinje hano nje kukubaza impamvu wafashe umwanzuro wo kohereza amaneko mu bihugu byo hanze kandi iyo raporo urumva ko ikomeye narinje kukubaza impamvu wafashe uwo mwanzuro nta muyobozi n'umwe uri hejuru ubizi okay mu byukuri nta kibi nari ngambiriye igihari narabohereje nibyo nashakaga ngo bagende bamanze batata amakuru nari maze iminsi numva hanyuma iyo bamaze niba nta kibi nari ngambiriye nibyo naboherejeyo kugira ngo bajye gutata hari amakuru numvaga hanyuma nyuma yo gutata maze kubona amakuru afatika nibwo nari mfite gahunda yuko nabamenyesha ku rwego rw'igihugu hanyuma namwe mugatangira mukabikurikirana mu rwego rwo hejuru. Yego ndabyumva ariko ntabwo wari ukwiye gufata uwo mwanzuro nta muyobozi ubizi kuko urumva iyo bimaze kugera kuri urwo rwego aho hantu wari ubatuye muri ibyo bihugu iyo baramuka babafashe bakamenya ko bagiye gutata byarumva byari gukurura intambara uratekereza ko iyo biramuka bigeze mu gihugu cyacu tukumva ngo hageze intambara ko tutabizi ko byari kugenda gute? Gusa bariya bana n'abahanga ntabwo byari gupfa kumenyekana kandi bakoze amahugurwa ahagije. Byagenzaga n'iki ibizakurikira uzabyirengera. Nyakubahwa rero umuyobozi nyemerera sibyo ndabyumva cyane pe nabikoze mu nshingano nari mfite kandi nta kibi nari ngendereye gusa namwe ndumva mu gufata ibyemezo uhambere nk'umuntu twavuganye muca inkoni zanyu murakoze kandi ntabwo njya nica umugani
Yego. Mumeze mute? Ese neza cyane. Duherukana cyane nkura muri gereza. Yego. Nagomba gukuramo. Yego. Ubwo rero nkuzaniye amakuru atari meza. None fane narakubwenda kubwira ibintu byawe byurashira mu ubwenge. Ariko ni mpamvu y'Imana kugira ngo ushe mu ubwenge. Ushiramo amaranga mutima gakazi. Ese sakazi nyine. None se reba. Ariko byose byatewe nawe wamfunze. Iyo utamfunga mbonera mu kwiciye. Abo wamutumyeho bose babaye intere, abandi babaye imirambo. Byagenze gute? Yarabisha. Akirase kwishishisha. Dore mbese ngo ari ijishingo byagenze bite? Ariko se ubaye umushinjacyaha? Ntabwo ndi umushinjacyaha, ntabwo ndi umushinjuracyaha. None ntabwo ngiye uvuga ibyo uvuga. Nyese tuvuga ko atari wowe heje barabagizi banariko bavuga ibyo uvuga banabise nawe wita ko abagizi banabikora bafatanya cyera nawe. Uwo batumye kumwica ahubwo bari ubica abandi bambika icyakubwira nene musaba ko muzamushingura neza cyane. Ntabwo ari we rero musubiza amerwe mwisa. George ntabwo yapfuye. Ntabwo yapfuye nyine. Uryamira amajanja. Reka nkubwize ukuri rero. Icyambere nta hantu hari umukono wanjye ugaragaza ko ari njye atumye unohereje abantu kwica George. Ikindi umva rero hakorwa iki? Ambese nkukarikuraho icyaha. Garabwere hure na. Ariko ibi byo uvuga ni ibiki? Mbwira icyakorwa noneho. Nyine uri gukanga nde? Ninde uri gukanga? Nta soni. Erega jya umenye ko ducuruza abantu. Mwice ucuruzana abantu nande? Wabyumvise? Kumbe burya fande ni umugambanyi muri twebwe. Umugambanyi.